Hello. Naalayo di ko katang empadalakon. 67,000 adi hanyo nga ibusan nga dagos. Kanda kita tao di nga kakaruba no kwa ikanyo matan no gumatang kayo ti sidayo nga naimas. Baka baga andak manan nga nagbaliw kan kunada. Kasta na dagita nga kakaruba kunamlan no sinoda nga kwa. Agkat no damagan damat no inya ti trabaho ditoy ibagayo kwa anyong ibagbaga nga kuskus-kusa lang ti kasilyas ta kababain. Ibagayo manager ti kwa kunayo ti lababo. No agbakasyon ka tapos awan ti maitad mo nga pasalubong da kunamlan no kwa kaguradakan. Agraramanda lang nga aw mga rod ti impaw-paw ida-idi na pangka nag-abroad oray ko mainggisa lang nga bugoong. Ta isumati ka na nga si Dada. Mauma kinyada. Ale sige ta kwa. Ado pa ti trabaho dito eh. Dapat ti innam nga kasilyas nga kirkira. Nagrigat ko nga inik-ikat ti animal nga tabel nga timang tangken ti animal nga kasilyas. Ngam ibagayo hanak nga kwadtoy, hanak nga katulong, hanak nga kwa-kulaeng daldalos ti kasilyas kada kwa takababain. Sige ta tumawag kak tumanan no may nga bulan no kwa. No adan tuman ti ipadalak kinya yon. Sige nga rod. Bye. Hello. Animal di damat sungbatan titawag ko. Apay di man nga sungbatan da tawag ko, tatayp pa lang nga tumawag-tawag. Nyagong ko na kita cellphone nga ginagatang ko kinyayo. Idi, awan cellphone nyo, pagatang kayo lang nga pagatang nga kaslala makaramraman ti cellphone, ipadingal-ngal ko, dagita nga cellphone kinyayo. Inyagong ko na yung nga inggat-gatangan ti cellphone, sa gagaysa kayo pwede nga cellphone. Amin nga cellphone tinawagan agriring laang. Animal kikde. Ano nyo ngay dagita cellphone nyo? Isil-sil kun to pa itakarkar iyo. Nagrigat kayo lakit din nga kontakenin. Ay naapo. Kada maagat matlang naalayo day ta impadalakon nga balikbayan box. Nagrigrigat ko nga pinunpun no, idinaala yun, awan malating manggagkon. No naala da no inyan, no naibos na dagiti tsokolatin nga kwan, impadalakon. Tiya mo yun samat gamin kat, naglakati agpuno ti balikbayan box. Siyam nga bulan ko dayta nga pinunpun no. Madikam mo no, expired pa dagiti daddo mga karganan. Pagkabahala kayo latan nga mangal-ngal dagitan ta kwa. Awan laket. Idi punpunwak pa ilaang tawag kayo nga tawag, chat kayo nga chat. Ibagayo amin nga size kakaasya nga mangkarkartib ti kukupon ban nga sasa-size ti saksa kayo, animal. Tatanga na alayo dahi nga balikbayan box. Awan man lang ti mangag ko. Agkat ibagak mutla ang inya ti usar na dagidad do mga impadpadalak. Bakan to manan ilo-luto yun ngay kat hama nga mamakan dagita. Kita aman idi nagtimpla ti kape da nanay, nagsaksakit ti tiyanda, lotion dayjay, hangagatas. Ay na, maumaak lang no, kasta manan ti aramid yun. Baka kahanap kong agpadpadalan iti balikbayan boxen. Haang kayo pa'y nga agbalbaliw mat, nakamano nga balikbayan box kinya yun. Kasta nga kananayon, no naala yun, awan lang nga pulos ti manggagkon, kaslawan pamilya kon. No naibos yun, tumanan dagitan, tumawag kayon tumanan nga agchaten. Animal kide. Sige, tani.
Naginati tumawag kinyayo tapos diyo pa nga sungsubatan, tatay pa lang nga tumawag animal. Nagimar kayo nga karumkaman, no? Siya lang ti makaawid dita karumkaman kayo amin. Hello? Hello, Mare. I want sinadya ka nga talaga nga tawagan. Dati nadamag ko. Na? Dito yung opisina. Dito yung trabaho ka. Ay, niya ngay kuma. Ay, hana nga, kwan, nga, agsirko-sirko ti ibagakon ta, kwa. Inya ba ti problema ang kinyak kumare? Okay ta, atala, agchis-chis mister aramidam dita, ayan tayo. Atala mang dadadaal ti ammo. Inya day ta, da sweldom kumare, na paggagatalang ti biyag ko. Napintas, iso nga, no, dakto ti sweldom kumare, agawid akon. Agchismisak mo langan yan, ti sabali nga tao, no, dakto ti sweldom. Aywan, prangkaan ka nga talagang ta, dure si kakat, naprangka kang tupay, no, sabali nga tatao. Adi ka muna niya ti problema ang kinyak. Inya ba day ta ado kayo? Ado kayo kano kakadam ka na dagita, kumari ma lang dita nga mangdadadaal kinyak. Inya day ta kumari sindikato kayo nga chismosa, adati leader yo. Dapat oray si kayo nga chismosa kat matokhang kumata no maibos kayo man. Gamin si kayo ti kwa mangdadadaal ti Pilipinas Si kami, kumari, OFW kami, hero kami. Si kayo nga chismosa, inya kayo, si kayo ti kalaban. Si kayo ti kalaban ti hero. Iso nga dapat maibos kayo. Hello? Hello? Kimapso ti signal ta, kwa awan ti signal nga mahagap ko dito yung opisina mi. Wen, opisina. Manager. Apay mo pa nga nadamag? Siya ti manager dito yung trabaho. Naalahan ka nga mamati, baga nga road nga manager. Manager ti lababo. Siya ti kwati akin kwa dagijay kwa machine. Machine di lababo. Ay kat no, hanak nga sadangan dita nga chis-chismis, urayan na makaawid. Ta makitam ti hamo pa nga nakit-kita. Kung maramanam dagit hamo pa nga naramramanan. Uray, agkukuyog ka amin nga agkakadwa, dagita kakadwam dita nga chismosa. Ha? Hantak nga sardangan. Apaya na kwa hanga naragsak ti bibiyang yo. Tabiyag ko ti pakpakibibiyangan yo. Ay hanggang nga butbutangan kumare, ngam ibaga lang kinyam. May salangat kitab ko. Matilmon ka nga talaga. No, sikat ti sumarang titing. Kunamla no. Hilo. Ay, binabaan ng tigaga. Hilo. Nakapadala ako man ng ti kwarta kinyayon. Hilo. Apay kastoy tayo, no? Panagpapadala, nagkapsok na ka na yung signal ti wifi yu dita. Inya ba ti, kwa? Nagado ba ti nakakunik manan nga cellphone dita, buwisit? Agputed kayo! Ay naapo, at talaga rot aguray ti manabtuog nga binulan ti aramiden yon. Nagkapsot na ka na yung ti wifi yo. Binulan day ta. Apay no panagpapadalan. Nagkapsot ti wifi yan. Ngam no, awan pa ti padala. Text kayo nga text, chat nga chat. Pagatang nga pagatang. Sukatan nyo gamin ti password yo dita. Baka amin manan nga cellphone kagagad gadget si kakaruba kat nakakunik dita nga wifi. Animal ki de. Nakalalaan dan nga ti swertidan nga makikunkunik laang ti wifi di tabalay.
Handa mga agbaybayad? Baka uray ta kuryente. Nakakonekte ka karuba. Awan mati TV kan kwayot kan refyo. Radyo lang mati arat tabalay. Apay ta 12,000 nga binulan ti baybayadan nga kuryente. Let's see. Day tabagas. Naggastar kayo ti bagas nga binulan. Talo nga sako ti maibibosyo. Kududuwa kayo maniinang dita. Na? Pabasulam dagita utot? Utot ang aduwa ti saka na. Diyos meyo. Ay basta. Pasukatan nyo ti password na dayta wifi dita balay. Basta katungtong kayo Hilo! Agputad-putad kayo man nga kananayon! Baka pa uma! Hilo! Hilo! Maakit diti kastoy nga bibiyag. Diyos kun ayamatan! Hello. Hoy panyang. Wen. Ni manang mo daytoy. Inya dayta madamdamag ko nga pagsasawam dakas da inang. Hamo ka no nga irespeto isuda di tayan tayo. Naynay mo ka no nga at-apaan isuda. Pagbubusuram ka namin nga aramidan da. Kapag siya atam lang ti kaya da, mangibabain ka. No amom lang ti istorya di inya nakda ka, kaya da ka nga ipalaglag da nanay. Sakti nakikat katungtong nga biyagan da ka. Tasam nga bulan moon. Uray ideal daw nga inya nakda ka, rimuarta ulo mon. Pagdidesisyonan da pailaang no ipalaglagda ka. Ikinarigat nga rod ti biyag, pinanuno da nga ipalaglagda ka. Nga biniyagda ka, taamo mi nga bawal dayta kandakas ti pumatay ti pinarswa. Ngam salit, tatamangag ko, nga ikasta-kastam lang gayam da inang. Kakaasida ka nga pinagpadakkel. Umapapala nga rod keng ka. Uray kasta unay ti kinabangad mo ide. Madida ka nga sansanutan. Ngam siyak, basit lang nga banag. Mang tukol ti ruting ti damurtis ni inang iabla na kinyak. Ngam uray kasta ti pinampamay anda kinyak. Inay ayat ko isuda. Tapos sika, pagsawa-sawam lang ti dakas isuda, kaya monsa ti malugsit. Amom da inang kan amang, hanga aging ganag bakat ka aratada. Iso nga taktapay laeng nga nabiyag da, ipakita nga ay ayatam isuda. Duray mampay ada na aramid da nga basit nga dakas keng ka. Siyak, di ba nagabrodak? Tapno matulungak isuda. Nagado ti arapaap ko nga kayat ko nga gawat. Hang ko nga maggaw-agaw-at. Takayat ko nga rod nga maparagsak tinaganat ta. Ay napanyang. No amom lang ti biyag. Ti agkir-kir-kir laeng ito'y abroad. Si kayo dita mamintalo nga mangan at dapay kilaban na. Nga maminduwa. Siyak ditoy. Jay sidak di kalman, sidak man ang tata. Mamimis konti agkilaban panyang. Si ka mamin anong agkilaban dita. Tapos kasta ti madamag-damag ko. Ay na, isagusagunot ka nga talaga. Aywa,
Dayon, talaga nga katungtong nga misuda. Ag sorry ka, rakapam isuda, uwam isuda, kan ipakitam nga ay ayatam isuda, tatibiyag daha nga aging gana.